Hayi bafethu hayi ngeke bafana yabona uma ukuthi ulazi kahle ibhola uya-understanda futhi ngisho ingane encane nje iyabona la ukhokhiwe abafana abadala lana kukhokhiwe akusiyi game lento ade idlala la idlala iSundowns neSwelele akusiyi game le yanto le ukhokhiwe uyabona ukuthi ena kune envelope ebrown hayi phela nizothula ngoba phela iSundowns nizothula vele ngeke nisho lutho kodwa iqiniso lithi le game ebesibuka la lo doti besubuka amasimbe egame lawo ayingeke phela sprint mina ke angisiyo ngisho umlandeli wePirates angisiyo umlandeli weSundowns wesike iPirates nje angifundi ngifuna iPirates kodwa lento eyenziwa olokhuza iSundowns inemali siyakwazi lokho asikuphikile kodwa lokho ukuthi isebenzise imali ukuthi ithathe le league le izoyithatha vele iSundowns la kukhokhiwe kule game le ngisho ingane encane iyabona mina ke anginendaba mhlawumbe niyasaba ukubatshela kodwa nje la kukhokhiwe la kule game le ayikho game nje ayikho nje into nje ayikho ngisho emlandweni ayikho nje into nje ngisho umuntu ongayi-understand ibhola uyibukile nje la ukuthi lifile ibhola lethu lifile ibhola lase-South Africa libulawa abantu abaneyimali hayi balibule kwehlanganisa nabo okhoza ibhola balibulele ibhola lase-South Africa lifile kukhokhiwe la ayikho into efana nale ngiyibuke namhlanje and yazi iSundowns ngendlela ehlakaniphe ngayo iSundowns ihlakaniphe ngalendlela ukuthi uxoxiwe kunegotiatiwe kukhulunyiwe ukuthi nama kumele nikore ukuze ngesibona kanti ke nithole nabanye ke abahlakaniphile siyabona ukuthi la lazi i-match fixing le lokho asingeke ngilokhu ngihlonise nje ngilokhu ngiyalena le siyayibona phela ilokhuza bangathiwa kuya investigatewa ngempela kodwa vele ngisho nga investigatewa ayikho into engatholwa ngobani uyakhokhwa khokhiwe lana sebenza idola manje ibrown envelope ihamba ngaphansi kwezituro manje kubi amagame aphelile manje sokulokhuza ukuthi unamalini ebank mangakanani amadola kodwa nje lento le iyalibulala ibhola lethu eSouth Africa futhi kwayinathi thina abalandeli siyasaba ukubatshela laba ukuthi lo doti abawenzayo ulimaza ibhola lethu elihle udoti nje lo abasibukisa wona le game nje eSundowns neSwelele le akusi game le iSundowns bahleni awu hayi sothini ke phela money talks guys iSundowns iwinile ngeke ukora amagoli awu7 iSwelele sakora 4 uyabona ukuthi bekumele ukuthi bakoriswe ukuze singesole lutho ukuze singesibona ukuthi khona into enziwe lana kodwa manje siyabona ikhona into enziwe asinendaba abacelebrate abalandeli beSundowns fusek asinendaba asinendaba vele bahlangene bonke nolokhuza babulala ibhola laseSouth Africa nokhoza nabo olokhuza la omthetho ngoba banemali basebenzisa lokho nezikhundla hayi abafana it's fine bafana ithatheni South Africa yonke bafana ithatheni nibulale vele senibulela ifili ayithatheni nibulale ayikho lento enziwa la ayikho lento nje ibhola manje sekusetshenziswa imali ukuze kuwina ama game awu umdlalo omuhle kanjena mfethu ileague bizophela kamnandi league bizophela kamnandi kakhulu kodwa manje into eyenzakalayo angazi bafethu kodwa ke akunankinga alifile lakithi bafana hawu imbude yamagoli angaka akusikho ukuthi kade be well plan akusikho ukuthi mhlawumbe bebeplanile they had a proper planning so akusikhona lokho welana beplaniwe behlalwe phansi le game lene edwetshwe phansi eboardroom yabuya yazodlala
so it wasn't easy, it wasn't hard for Sundowns ukuthi ikora amagoli awu-7 ingakora ngisho 10, but manje ukuthi ngoba kumele singaboni ukuthi kwenzakala wazanye u-adjust ukuthi hayi abakore nalaba nesiwele la score nathi futhi asiwashaya amagoli uzisa it's fine. Naye ne-Pirates hayi kokhani madoda ingakini kodwa uDodi lo wasibuyisa wona ibhola lethu bakubulela uDodi hayi into enjena ayikho, into enjengale ayikho futhi ayisoze yababikho, yabo. Ama-game nje indaba yokuthenga ama-game babulala ibhola elimnandi, yazi indlela yathi inokuthi interesting ngayo limnandi kakhulu idlalile. Chiefs uyenza umsebenzi omuhle kabi, yadrosha nelokuze ne-Pirates afika azodrosha nelokuze, and ubonile ukuthi bekuyigame enzima kakhulu laphana, akuna envelope. Uyayibona-ke igame ene-envelope negame engenayo envelope, kodwa-ke sizothini phela i-team ka-chairman ne-team ka-president banemali, bayakwazi ukwenza yonke into. Uma unemali-ke ukwazi ukwenza noma yini, because nakhona lama ongathiwa kuya-investigator ayikho into engathola. Bafethu anginandaba abalandeli be-Sundowns bangangithuka abathini, kodwa abalandeli be-Pirates bayayibona lento engishoyo, kwaye nabo abalandeli be-Sundowns bayayibona lento engishoyo ukuthi hawu i-obvious man, i-obvious ayilokhuzi ayikhulumisi. Sengabanga nje umsindo othanda ukubanga umsindo aphikise enze yonke lento noma ngithuke uma ethanda ukungithuka, kodwa iqiniso lithi la ayingafana komlungu kodwa-ke ayizophela iligi. Asibone i-Pirates iyadlala nayo namhlanje, asibone John iyodlala kanjani, ibhola lihle. Ngale ukuthi khona i-team engisapotha ngaphansi awo ayikho, kodwa ibhola ngiyalibonga ngoba ngiyalithanda ibhola. So kodwa mase libulawa kanje ibhola silithanda, thina sithanda ibhola impela le. Uyabona ibhola elidlalwe i-Chiefs ne-Pirates zashana, bedlala insizwa lapha, basigcobile sabagcoba. Mina ngisapota i-Chiefs, ngisapota i-Chiefs, isigcobile i-Pirates ayigcoba kwangaphuma ngisho ikhadi. Uref wadla, mina uref loyana ngiyamlokoza ukuthi wenze kahle ngoba hlase besigcobana lapha, ukube kuthiwa mhlawumbe ukhipha amakhadi bese kuzophuma ama-red card, noma ngakuthiwa waphuma ama-red card but immoya mhlawumbe izophakama kakhulu, but ukwazile ukucontrola igame. Then yafika-ke imali manje, sokusevele manje kulama game, vele uma sekusela amagame kanjena kade kwenzeka i-Pirates kade kwenza sekungakuyo manje. I-Pirates kade kwenza lokhu, i-team ka-chairman naye kade kwenza lokhu. I-Pirates nje iwine amakhapha amaningi kabi, iwawina ngokurobha, iwawina ngokurobha nje. I-Pirates iyarobha nje, i-Pirates iyaziwa nje vele emlandweni, i-Pirates iyaziwa ey'ndondweni zayo ukuthi iy'thathe ngokurobha. So ngeke silokhu manje usunga-justify-ke wena ukuthi badlala kahle. I-Pirates iqale ukuba nebhola elibukekayo okwazi